twagaruka ngo twakumanyise ngo akahumura kana kace atakahumura akakawa twagaruka ndi Vincent Mujurizi kandi ikiganiro citu cyenda kwata aha nkozesa esente okosheme kukozesa esente na mnongo mbwiro ubu turi mu season age igiciro cyukuru aho icyo cyukuru nkigire ibintu bingi hazamo excitement ubundo gira amabanza ubundo overspending and most rebinde binyi nabo ko kuciruga mu shangano tuzomko kubanza kurimo kumuruka mwana hariho ibintu bingi munonga. Now we are saying what can be done umucyo cyukuru umuntu akaguma harayini sebo twakwakira banzora musaya bakutureba TV West tutandikira uhenyi naho izina Asaasira umukugombiye sente kandi nanye nashimerwa munonga Vincent okuntayisa nembabazi yabare munongo mwana Isaac akwija kuba nitwe na turiyo tuza umucyo cyukuru byomwe nanda sente n'ubwakuza umutaho no kireba tukwetaga no kubuza wayemerera street yona norangwa abantu bari yo barunde sente kukirenye maho n'abashumati barumu abo guze bintu bateka amamani minji kugira ngo babigure kandi namazima na wareba rate ya shopping nayo yongera urangwa abantu mbwenu ariho ekitengo cyesente ikikukira cyaburijo. Yes. How best can we handle money? Hata noreba abemba tushomesa ninjira kubagandara bakatushomesa kubi bo bakatwegesa incomes minus expenditure equals to saving as a jinshu message bwire ngicho kore yatonto kore nshobe ati ngicho kore umuntu ejesha na aronde sente kugira ngo akwate income zeye aye expenditure bone ku saving ngicho kizwe kitwina ati ngicho ekitora atandikiro abwe kizibu cyo kugira ngo ebintu ebiturukwetengo mu nsege ni byingi kucire sente ezituyine tukasigazo saving mbwenu tutagatandike kuri Christmas season age nyenda tuanze tuyindure formula ebe income minus saving equals to expenditure mbwenu hati ahantasiye zoyine otakagire mu Christmas obanzo hezo kusavinga ezirasigara bene kuzi expending Mujurizi nokera kuburyo aho ora abantu bateyerese umukomu Christmas after nangwe koko y'umutawuni ataza naska nanisha bonyongere emitwaro nkikuma mobile money kuni agent za kuchitereza ejo niyo nkora y'abantu mwe ni tucyakora mu Christmas aza aro reason nabwa cyo twetikira bato twabe tukabanza tukanaba misho tukabona kurya so nicyo cyukumanyisa obanzo kora o saving obona kugirota kurya hati mwe natabingi omu Christmas egi nyoni expecting kugira ngo abantu ntuza kurya takanabira misho there after Xmas nuja kwecura abantu ahaba aroni zezigendo misho kandi zitegwa futambara school fees nenda futandika business nuza kuburyo nuza kurantu mbakushobora tuyombwire bwo kumurka mwe ntatebyo nibyo bituyizire kugira ngo tutange otakagire mu Christmas no yetaga kumanya bwenge ki anyoni ngera ngo bwenge bwo kubanza oyi no kubanza kuciga ngo okwatenta asya zawe atanakwafumiraje okwatenta asya zawe ne sente zwakoze aho mu Christmas antu bakore sente Mujurizi so okwate sente zoyine oyo savings zo kumanya nkonka after Christmas life will go on. Of course your life ezra sigare hati obwene kuparaningira Christmas konka omukuru Asaasira ati isibintu byesente binonga ati norebyo yo nogamba hato muntu wagamba ngo akwate ntase nyenda tutandikira afomye. Yes. Akwate ntase agira ki ayo savings ezakurira konkeze ne sente zindu kweta yes hati nyeho oyo ukora wiyeho nkamukaga umanyote ne yasigara nina atwara mu Christmas kuna ina mayiniza ku marebero bibiri emitware na yahwera mu curo 10 kimanyisa mu budget yanjye yakoma manya taratari economics noreba abikiruzo mu bibure hangana ajya mu 10% hati konkito tucenga mu kubihina barukwana 100% ninga 120 nuza kushanga twazo mu curo kikuru twazo mu kanisa dere kanisa zo mu cyaronzi zutegerize umuntu yaza mu yargama yinibanje
yazamu wagenda na shiringi omutwaro nubwo gwana ndakutwiriza ruhanga kuwargayo iyo wijana amabanja g'emitwaro 10 ahabo kuba kuri abantu ndabafite irengaro so kuwargayo watanda kwijana amabanja go n'amabanza gukubanza agiyo mucyaro kuwaheza waterera Mujurizi nyongereraho shiringi emitwaro 10 nasika nayasika hati aha muheru ushanga kafuna nzitandika gukora nangwe nkankushobora hinawe mbakora n'enshobe ndijo eje shati bine ntasya business ngegenzere kubi konko mutuma gwe ngumugira ngo ariye kafuna agiye no muciro cyukuru hati no ndakoreki because si ati nyonyenzere abantu batureba batakajya ngo hata bari ati ibintu bagambira okwe practically abashija ryo mutabuno this is practical everyday life yes taine sente naza kutaye n'umukazi n'abana bokutwara what should he do? He borrows and when he comes the yonji atandikira ati ekinanyira amazi ngigisabantu no kugira ngo after Christmas ese nabwe nete kwagumizamo eco nyino kuteko umutugwi so kunaye nantazina aka formula nyine nakwegisa Vincent negira ngo incomes minus saving equals to expense ati to ine na income hat korotine income yo wenoza kurya icyo kibuze cy'encubuza so ninjara one hatu no rero mu Africa kintu mukakiri kugira Christmas ngenda bangurure kiteteya ngo mukazi yayanga nabo kuba suit tabaje mugure mtwaro 20 yane ibawe kandi batayine ki tayine sente hasa the same people abari kugira ngo atwayanga aboja tubine sente kimanyisa ngo haho bwire nabwo abizere kukwata kukoma ninga guze byanyu nabwo no bateko kugira hata kwanga mwenyo ninjera eji niyo shaha yo kugira ngo tukore decision iti kuna abenta kozere sente kimanyisa ngo tinyine cyo kuza kuryaho mwe kuna itine kinkuza kuryaho Christmas wanje neba so butabasika nyine twikirize nyo tingo expecting umuntu kugira ngo aije aryibanja azo mu Christmas ruhweho kuraheze ko uvuma ko kuryibanja gamutobeje rwabo no we ine business yawe uryibanja atafuta Christmas business eje ino kushashura ibanja kandi yo capital yo kabakaji so hati chiretera baji yejo capital after Christmas nchokoro umuntu naraja abana mbenda kushoma mwenyo bayide cyamane kingona ngo bantu bege no kugira ngo after Xmas harora ifendisho of course abugura amazuma yo ma Christmas ni next abantu nbarya nkaba kwenda ku Christmas itugambo n'urwo kubanza n'urwo kabiri haza before Christmas life niza gumira kashati yo tubanzo gakirero zakura ma transport yayongera aka abantu bona mbaba mari mu zakai mu Christmas hatu banzoro umuntu budget yatega mu transport 10 of course inezo kuspend mu cyaro so oshanga Vincent nokora letse mitwaro 20 mu sharo kwezi yo mu Christmas warya mitwaro nkaga warya meza ashatu hata meza ashatu yo nujya nuzagiye abako after Christmas abana mbenda kuza kushoma nibenda kuza gukora so nyowe obuhabuzo bundu kumuhogo umuntu no kugira ngo norya ahabyo bikiri ari mfumo negera ngo before a hunter hunts a lion he must be sure of shoot and kill ahubwo ekichunju nora wacha ngeno ngokota watera miss kimanyisa ni woraho hati ngeno nyo umbe ni mpamagezo agwana umbuza ubwana zaguze sente ono za shooting atera yani hasa kora botarushwa obushuta and kill torushwa kugira ngo noza kukitera ni kifera heje cyunju nkiza kurya ahubwo kumanya ka nkushobore no basa kushango tine sense zo kurya konka washamoje tunyo Christmas eje nashobora beka maybe nza kubohoreza zenyama tinyine zo kurya then ntuza kurokutura abutwaze afterwards nikishita iyo waze yo kabasanyisa then afterwards naniyo bakakusiga imwe economists abagamba byesente mwine okumuku umuntu nakora kushemererwa kubaho kuturage actually buryo mwe no musman is ever whatever happens yes the end result is achieving happiness yes hata wenchi umuntu kwakakwena kweguza
ngo hati nimutura nko mukwerumya munonga katubanze tuhumuraho kake turaryo mukahumuraka no turatandikire tukigumiza mu kiganiro cyitu Sisiimuka twagaruka gahumuruka kake idakika za 13 zaringo mu shaha 2 tukino mugenyaha Asaasira Isaac kandi rero tuganira ahantu wazicime twazana cyo kugira ngo kirarujemo tugumize mu turiki zarwumje cyukuru katanga kweshereka abantu life continues even after Christmas. Yes. Kashimanya nyenda kubagambira nabaye mbaza kurya isenti bombaza kurya amago batokuza kurya capital okoko hari umushija bakamha emitwaro 20 bwe bamujya ngo genda ushubura umwana abantu bya mu mwaka bashubura umwana ngo uza bwo behe emitwaro 20 atende mbwe nato cyo yakozire yabanza yarya emitwaro 20 ajateneza kuzikorana zigaruko so nkimanyisa akarya capital hati n'abantu binjegesha mu Christmas age abine business hinayo mbadondoze bintu ekintu cyo baguzaho 10 kugira ngo akigobe 10 we najya mu nawa harunana nakiguza bwana we nazankaye mu Christmas hatogwe abena arya seeds eziyakuye na atekamu umuyitaka zikamuhebera byungwire bwo misho ngwe nyenda kubashobora eco kubanza utwarwo mu Christmas tuti ensi nenda kugenda mu misho ngwe neco reka tukwate twe n'abarebe ba TV West eca kabiri utakore nshobe ukarye nsu nuzo mu Christmas aho kokora arge naza kurecha mu mwitaka eca kashatu formula yitu tugihindure abantu bamanyirire mu nza kwa tentasiye yanje ninyawe nshohoza ezasigara nizo zinabiki ngwe naho tutonzo mu Christmas nyendo kwate entasiya zawe oiheho eco rabiki ezirasigara nizo zwa planning ya Christmas abo ko after Christmas ebintu mbitekwa gumza mano umuntu atakore eco by the way takushashora kimwe kikuma mu cyaki ani mangu Christmas mangu zo mu cyaki abo kuba wota kwa serentasiya za ukazubara okiyeho kimwe kikumi so washanga norya kusinga cyo bakweta negative saving norya kusinga byokozere nubacya kugira ngo mu Christmas by the way noza kushanga bingi enda yasinge mukona amani enda yasinge mukona amani turane koramanya atizo beyo nizo bagenda aha ngwen hati yokora rebe enda yasinge mukona amani ake emikono nene korenda kugira ngo endebeho konkenda teka korra mikono ngwen ya Christmas kora rebe enda yasinga emikono amani ochimanye ngukora arje eje mikono ejo yenyini niye kwija kugira ubuzo by the way abinje nubakera kugwa after Christmas business egwa eje shaha inabasha berero nuzo mu banks hati aka corona portion yo kugira ngo emwe abakonora ko kushaba rono mu banka ushanga noza kugikosa kugiya mu mago baba ko emitwari 10 niyo rakore emitwari 3 ate emitwari 3 shishuro banka shinje umutwaro hatiwe warete emitwari 5 ke 5 nuko yagena kai mu Christmas teka koraga mago so nkimanyisa okugwa kwa 5 ko misho mwene chamani after Christmas ensinegumiza kora abe norya warebazaho okoma unganchira kwegesa abantu orege futambura nesente kashota kigusikanti cyana ningambara manya otakigusira kujyaho obutwe nturi kubyabire bohono otakigusira ukogirota ukoryitaka tokaryitaka so gikimwe ninkushobora kugira ngo abantu bino kukimanya nka TV West by the neba fo humununga kurangwa abantu no kubaha lectures kugira ngo abantu batafera ahubwo nabo abantu kubarahwerekereyo nayo nabarebe because mbabasharuka mbwe hati cyo cyamani TV West yakuretire ekintu nkeki deka tukigendero okwate sente zawe rizoba oyiheho savings zo ku expecting a custom ko kubanza kandi kanchiragamba abantu mureke kutambura ne sente kongatakize bya mobile banking hati nawe kugenda ne sente azasumuyeyi za banks zine mobile banking agumana ayihayo
aguma nahihayo kora ine banki ine etari mobile banking ningashi nwasa kushara muka mobile banking egizo commuting yo kwate sente zo kuna noza kuspendinga obende zo wate kumusha ayizira ahweri obehoyi wako kora noza kumarebero bishatu akwa ebro bishatu no basa kushanga esente wazikusum churuchumu echuruchumu itize nafu oruge yota kandi uzira abur utazo mu mabanja abwenshunga nkezi ninchugambira uzira abur utazo mu mabanja ngunuzo mu Christmas ejo Christmas tera kubonere iwe chora akore no basa kushara mojeri ushobora family yawe bitobwe na yanechenga arabo kushobora akabara kuchenye chwana ugamba umwe muzurizi so kora gishobora yachenga wayirwa washanga nechenga ukwataka sento kabatiro n'inyama echora abasi ochendeza aryicho konka life has to continue after Christmas. So obutumwa bwo bukuru munonga buri yoma butware nka bukuru abo kuba twabirebere normally tujango ko kubanza kugumire ko kubanza nukurashaka kugumire abo kugira ngo tuba tugiro muri gebe byo rero no atumanya nyina bantu ntumbazi konka nyina batashira akabakozi b'imishara bamwe babahire 12 bakabahese ati naye naturura ntareba nkensera hari abo kwesente kubaza umhire zone za watu nowe na yaguruze n'amabanja agenzura umucyaro aho batakazibonere araka expecte kuzikora no rwa mukaga konfitwe tutekateka kandi bayido tukujana no kugira ngo n'abantu b'economists maba kugubese ni 20 beraba muntu bereba emyaka ejiyona ne tuntu bereba nje cyo kurebera no korana mutayi wawe ni mwingano so mwentasa ninge no musingo nentasa natambura iyo to kutambura aho kwano waza kushanga enda yawe nesinye mukona mani ngweno mu Christmas controlling enda orengwe mikono ne basa kugikorana after Christmas ubwe nubwo habuze ubwo kubanza mucha kuba kugira ngo Christmas kera argemu life has to continue kandi cyagamba nuko kishemeye kuba kiri aharevuzo na rurengo rw'umuntu aharengo rw'institutions ibyo na rurengo rw'ihanga kugira ngo eshoza ikabe taru kukirentasya nuko kiri kongate noza kushanga kuko wagamba ubicyo kikuru nkeki umuntu yashoza n'isente zo kukireza za kushoza umwaka atkan quick example yina bintu kumanya abahingi abahinge je shaha abahinge retse nke bicuri agujana nda Christmas ebicura nabwo uzakasente kace kugira ngo ombwire ko kushara ategishana na signing cya 2 pakiro kugira ngo ebicura kubira asye ibujo shorome ebicura byabo umwani no batandishe guriro agwa Christmas konka yebuze omubwira abandi bambasharura iyo noza kusharura ki so teka life after Christmas twaje muta spending konka erya ahachoyi good spend where you must oko kubanza kuba tutere nduru no kwezi kugumire nunde minji kwinanga kwatera no kuba spending ngiro mu 12 yes a lot was spent and had to shangura mu deficit hata ono oko kubanza bityo kashobeto kumanguhina bazirira Christmas rata batakazigarize kana ndagaruka kongera munezindi so nyoni intekateke cyamani after Christmas niyo message yanje life neza gumiza kandi neza gumiza megumere akwa n'abakozi b'imishara bahire 12 13 14 15 umushara wo kwizana uzagaruka n'ugaruka habiro na 8 so noza kumara rafu ya meza abi hati uko kubanza ntayiba kurira za kafuna wa rero fizi nenda kugumizamu aba rent imwe mujamba za kustopinga aba rent mazagumizamu tarishitara gumizimu so life has to continue after Christmas. Money matters esonga ze sente ni kintu kikuru munonga byo mena yitaga sente kuko sente zine discipline izikwetaga ejo discipline ubone tugizara wa ubundi tugireba nkitaraho ningubu tujimanya nayo konga nje bancende ntemwe utandike gukora kurigira uko bishebe kwandi bikorwa so atwire cyo kugira ngo notasia no kwatentasya okoze buwakoresaho ubike za shaga
hati wagira ngo bakwate ntasiya babice atubayido kanko example ejo shayi nawe kwenda kushashura fees ari January ninga February yo kwate ntasiya zawe aha za fees portion ubanza ugiye ugiteka ezra asigara umwe mu uzasigara kugira ngo nizizorari twindure formula mbwe nico cyamanye konga umuntu touching his own center nyehererusi bayido ngisha kwiciryo ahabwo kubici twantugambere cyo after Christmas life nenda gumizamo konga yagumizamo so nico cyamane kitwentukora ngwe nyona ni inteka ngo omukusevinga ko kutwentukwegesa hati nora wateko ka minzana bwakimwe nimbe gisebyo formula minzana wakwata ebintu byorkwetega no busento bwo nokora nebera umukabati so kiyariwe kujibalansinga ningo umuka gisindike kazuko hazi toto nshoma bakabi neba kweta surplus budget balanced budget na deficit budget so surplus nchimanyisa hine china asaziyo balanced chimanyisa obundi mbasa ku balancing ebintu byayanga ngumenji na haha then deficit nabinje no hayibari barubati ngwenyo ninjangwe cyamani hatkwenda ku balancing yo kwa tentasiya zawe zone zoko zuri mu Christmas anto wakoze esente abashubuzi abahingi ki nabakoze b'imishara ozkwati oraheze kuzikwata hati oyeho echora savings asigare zijirota kandi bayida wabandi bantu nabakora mu institutions babura kubikopa mu institution nabakora budget yo mwaka bakora budget ya kota bakora budget yo kwezi hati yo koramu yo shangotine budget ya abantu abine budget bayida tubakora nshobe munumba nuko agashonshore cyakaro entebe kansiza yesente obwo Christmas hariho ngo kuba wagambire atabantu baza kushopping aricyo kwita impulsive shopping yes abana hingura tari kandi bita munonga abantu baguza ki cyamwe yes so eventually ko ngo sange bwo wagorota kubiyena no kubyita yes afifi nari bacetera abantu nakao najya tukangura ibyo nari nkora umbwiro wetusheme kwenda ninja kandi okugerinda kwayo sitebwa kwa twine budget hati budget yota ko inchi kinani budget yota ko muko Christmas kungu budget yo giteje mu cyumwe bayida bari bakora muri njira n'umwaka gukwisha yo kugura kurema kare plan ya cyumwe na January nuza kurebeza oshemiye kusigaza okuri ko korasha ngo tine ntebe kansi kimanyisa ngo nuza kuba nuriye kurigira cyone cyakwijo misho nuza kushanga niko mutwe kwa tine program wanu utambara mutorasa kura watu mujurizi tugendane boma ohike bomo ndija kutwara azenka mwena hatwenda kuzuka avoiding echo kora budget yawe abo amagoba gokoze no wasabuza futwara ubwire garika gakora uryo mushubuzi kozera amagoba mingi abwo amante byambaga impulsive spending hato kozera amagoba mingi mwena hat planning agama goba ganje nyineho enshohoza yago kurwo kwikumire kare kora kota kwikumire uko kubanza okwa kabiri mwena hato mutuma gukubuze okubanza no kwa kabiri at school fees by the inabatayi n'amagizimi nato ba banking school fees azo mu twakubabwana tibine cyo kusubiza n'amagezi ringane babazine because I don't know gushanga n'amagezi ni ubwine but means ati abinji bona bazine tabakagishashuye ako bategerize kusigaza cyasigaro kandi cyo bajyata kibashashura kongo mutayi narebe kigo misho hategeshaha bakushashura umushara gwe 2015 umushara gundi noza gurebe 2023 yo kukubanza kandi umwana hina barahumurwa mu kubanza so hatogwe kuyafunira hato mushara yirukanga ina magezi mingi azashashura tuition yo mwana no basa utashashura zona aho burigira budget yo yonyine hateza asigana zena za kukozesa konka hataba abanyowe niza kuryaho niza gumanzine kujya umujyare kuba eze bugwereza mamba bazina aha kambe ngenze n'imitwaro 50 tokamanya eze sente zona nukozira afi so okutebekanisage patentasiye yawe oyeho saving noza kuspending ezasagara
ubu n'ubutumwa nubukuru munonga bw'enshonga y'ebyesente obuturiyo ntutunga ahabo kwa turiyo ntuza ombiro bikuru nangwa ebiro bikuru byo byagumizamu aho birahwere ko kuyagamba ntwiza kugumizamu konka echo emwe bintu tinteera n'ebicucu bishemeye kuba practice on a daily basis habo kuba ensonga y'esente money is scarce tizikumara so nzenda amagezi mingi kugira ngo umuntu wena yabasa kuturage nazo omukuru Isaac gira akagambo kuwasigira bo kutureba n hati akagamba kunkwenda kwasigira ati ndahinduro 1 after Christmas life must continue 2 hindura fomere bakwegisa mu kitabo okore ya life ebe incomes okwatentasiya zawe ohe echora abiki orye byasigara nuni tegateke cyo nchimara yebare of course chenakiri kwatentasiya no tunga miliyoni obiche hemtwaro nshanju ogitarbaje atumanya kosema kumyasha nangwa ndukwendera numanko je bakajya ngo eje misoro ya peyingwa abantu babimisoro abimishara bagesha shure kurumba sema tuyurwanze ngubanyegera abantu so ati yo government kono no basabu kisevingerezayo iweza uzakore master kusaving so yo government nene ko sije ufumera by the kwate sente zawe oyo percent yayo esigare zawe zora spending so banchi wakozesa no mu yo rayo yabare mnonga omwami Isaac Asaasira kandi okuba nitwe ukashishaka and niyo wana tureba we bari kugumiza muno tureba kurgayi twatandikira kusya amajingwaga kandi program ya Sisiimuka ine gumizamu tuyo nziragaruka no kwata amasumu urutwa twabamanyise bitu inshango targaho hatuzomuka mu kaci